lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mahashela thwi kusuka estudio 12 eAuckland Park eJoni. Ku dlawa vavanuna vanharhu ku baleseriwa eMkhuhle Bushbuckridge namuntlha. Once you miss the 29, we won't take your application. You will have to wait up until January where we open for late applications. Holobye wa dyondzo Gauteng Matume Shilwane u ri a ku nge vi na ntwelavusiwana endzhaku ko pfalela swikombelo swa grade 1 na grade 8 eGauteng. Vaka hina endzhaku ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ni le ka chanele ya mahungu ya le kaya ka DTT. Mina vito ni Matimu Khosa ripereni. Vavanuna vanharhu va baleseriwile va dlawa elokixini ra Mkhuhle Bushbuckridge eMpumalanga. Vambirhi va lovele kwalano loko wun'we a ya lovela exibedhlele. Ku vikiwa leswaku vavanuna lavanharhu a va ri karhi va famba hi movha loko mhangu yi humelela. Ku vuriwa leswaku ku tirhisiwe swibamu swikulu swa matimba ku va balesela. Ndhawu leyi yi vikiwa ku va yi talele hi timhangu to baleseriwa ka vanhu, kasi va ehleketeleriwa va ha tale ni nhova. Hi kombela lava nga na vuxokoxoko mayelana na vanhu lava nga endla mhangu leyi va tihlanganisa na maphorisa hi ku tirhisa nambara leyi ya hina ya Crime Stop 08600 10111 kumbe va rhumela hungu ka MySABS app. Lavanharhu a va si tiviwa, valavisisi va ha ri ku tihlanganiseni na mindyangu ya vona ku va ta kota ku va va identify. Vandyangu wa wanuna wa le Verini eMpumalanga va koxa tinhlamulo mayelana no nyamalala ka yena. Wanuna u nyamalele a ri xibedhlele xa le ka Umhlanga n'hweti leyi nga hundza. Lebogang Silo u yisiwe exibedhlele endzhaka loko a ta va a wile a ri entirhweni. U vuya nyamalala endzhaka vhiki a ri exibedhlele. Vulavisisi bya maphorisa byi komba leswaku Silo na muvabyikulori va hume hi fasitere le xibedhlele va baleka, kambe vandyangu va koxa ku kombiwa nkandziyiso wa tikhamera ta le xibedhlele lexiya. The police are still searching for Lebogang Silo, age 23, who went missing at the hospital in Kwamhlanga. The matter was reported to the police after he was admitted, according to the information that we got from his family. Then our investigation indicates that he actually went with another patient there. They went through the window where it seems as if they were escaping. They managed to get the other patient, but Lebogang was not found, and the investigation is still continuing. Holobye wa dyondzo eGauteng Matume Shilwane u ri a ku nge vi na ntwelavusiwana eka vatswari lava nga ta tsandzeka ku fikelela siku ra ku pfala ka swikambelo swa ka grade 1 na grade 8 eka xifundzankulu. Loko a vulavula na vateki va mahungu eDenville vuxeni bya Joni namuntlha, Shilwane u kombele vatswari ku landzelela milawu ya ku endla swikombelo. Holobye u tlhele a vula leswaku a va se hlangana na swiphiqo swa thekinoloji eka lembe leri. Swikombelo swi pfala hi Ravuntlhanu ra vhiki leri taka. With the few days that is left until the 29th of August for this process, I hope parents understand that it's very important that they actually utilize, especially those that have not really taken an opportunity to apply for this. And then what we're going to happen, we're going to have a deadline for document submission, which is the 9th of September, 12 noon, midday. Document submission is all those documents that are required to complete your application. So parents will have up until, or guardians will have up until the 9th of September, 2025, 12 o'clock midday to make submission of all their documents. These are important dates. 29 August, the last day to register. 9 September, the last day to submit your documentation. Vatswari va vana va xikolo xa Dingamazi Primary handle ka le Giyani va ri vana lava nga weriwa hi silingi exikolweni va karhateke swinene emiehleketweni. Vatswari va ri vana va le ka grade 3 va pone ri ahlamile, naswona van'wana va vana va vavisekile swinene. A va si vonana na vativi vo kota ku pfuna hi swa miehleketo.
vana a va le ku yeni exikolweni hikokwalaho ka mhangu leyi. Ku wa ka ceiling a swi vanga mhaka yo hlamarisa eka vaaki va Dingamazi. Vaaki i khale va sola vuswikoti na matirhelo ya mukontraka loyi a nga thoriwa ku aka eka xikolo lexi. Ceiling leyi nga wa hi nkarhi wa tidyondzo hi Ravumbirhi yi siye vana vo tala va vavisekile leswi nga boha va tsutsumiseriwa exibedhlele xa le kusuhi ku ya kuma vutshunguri. Loko ha ri a ku dyondziseni tidyondzo kwala ka titlilasini ta hina ka tidyondzo to hambanahambana ku ve ku humelela nghozi eka grade 3 laha vana va nga weriwa hi ceiling. Ivi hi swi twa huwa ya ceiling hi tsutsuma hi ya ka tlilasi ya ka grade 3 laha hi nga kuma ku vana va manyiwini hi ceiling. Hi va humesa hi ku loko va kha va huma laya a va vavisekini kutani hi fonela ambulance. Tlhelo ra titlilasi laha ku nga wa ceiling a ku ri ku pfuxetiweni. A hi khale xiyenge xa vuhlayiseki eka ndzawulo ya vatirhi va humese xiviko xa leswaku ndhawu leyi a yi hlayisekanga ku va vana va nga dyondzela eka yona. Vatswari va kombela leswaku vana lava nga khumbeka ka mhangu leyi va ya kuma mpfuxelelo wa miehleketo. Sweswiwani hi vona va ri na trauma, vana a va ha hlayisekanga loko va tala xikolweni, but a hi vona ku ri loko ku endliwa ku kumeka ti-social worker va endla counselling va nga khanseli vana lava nga vaviseka ntsena, va khansela na hinkwavo vana va xikolo. Vana va twe ku vava ngopfu hikuva va humelele leswi nga humelela mara ni nge ku va twe ku vava ngopfu. A ku laveka ku vana va ta khanseriwa ku vava ku humelele leswi nga humelela, hinkwavo vana va hlengeletiwa va khanseriwa ku ta social worker. Ndzawulo ya dyondzo yi tshembise ku pfuna hi titlilasi ta xinkarhana. Kagian ndzawulo ya dyondzo exifundzeni xa Limpopo yi teke xiboho xa ku va yi humesa vana a tikamareni to dyondzela ka tona. Hi ta va nyika tikamara to dyondzela ka tona ta nkarhinyana, leswi ta endla leswaku mukontraktara na lava tirhaka na vona va yisa mahlweni no tirha, kambe ka ha ta endliwa ti-investigation kumbe vulavisisi. Ceiling endzeni ka titlilasi letin'wana a yi wangi. Vandyangu wa mudyondzi wa le ka grade 9 exifundzeni xa Eastern Cape loyi a nga tlhaviwa exikolweni va sola vufambisi bya xikolo hi ndlela leyi va nga tirhana xiyimo lexi ha yona. Ku vuriwa leswaku mudyondzi u biwile no tlhaviwa hi xikero kutani a susumetiwa wela egojini ra xihambukelo. Ku hehliwa leswaku muchudeni loyi a nga tlhaviwa u hete siku hinkwaro na vusiku bya rona a ri ndzeni ka goji ra xihambukelo. U kumiwe mudyondzikulobye xa mundzuku wa kona. Mutwisiwa ku vava wa malembe ya 15 u le ku kumeni ka vutshunguri exibedhlele. Mhangu leyi yo kala vumunhu yi siye mudyondzi na vandyangu va ri na ku chava lokukulu. Vandyangu va sola xikolo hi ndlela leyi va nga khoma xiyimo lexi hi yona. Akumandanga kuthi kwana bantwana abancinci ayamkelekanga. We can't sleep at night due to what happened to him. This is not acceptable and it's still very painful. I blame the school. They should have followed up upon realizing that he was not in class and his school bag was unattended. The parents were not offered counseling services as they are traumatized by this incident. Also, we haven't heard from the school since he was admitted to the hospital. Vandzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu va sola leswi nga humelela no tlhela va tshembisa ku seketela mutwisiwa ku vava. The learner was then taken to hospital. After the hospital, the learner that is accused of doing that incident was then attended to by South African Police Service after the principal reported the incident. We were going to support the learner that is in hospital, and we are going to make sure that justice is served. And also we know that the South African Police Service will do its own work and will try by all means to make sure that there is peace and tranquility at the school. Kukhomiwe mufana wa malembe ya 17 mayelana na mhangu leyi. He has been charged with attempted murder and robbery with a weapon other than a firearm. The suspect, who is also a minor, the court has remanded him in custody at the John X. Merriman Juvenile Center. Muhehliwa u ta tlhelela ekhoto hi Musumbunuko. Nganga yo huma eMozambique leyi nga kumeka na swirho swa munhu a yi rekhota nakambe namuntlha Garankuwa en'walungu wa Pitori. Nandzu wa yena wu yisiwe ka wa vumune vhiki leri taka ku va a endla xikombelo xa bail. Xikomboya a tlhelele ekhoto ya Garankuwa namuntlha.
u langutane na swihehlo swo tlula nawu wa vuhlapfa endzhaku loko a tshamile laha tikweni swi nga ri enawini xikan'we na wa swa rihanyo endzhaku loko a kumiwe na swirho swa munhu. U khumbeka eka rifu ra Kgontse Makhubele wa 20 wa malembe loyi a nga dlayiwa hi 2023. Hi nkarhi wa kona vavanuna vambirhi va khomiwile endzhaku kumeka va ri na cellphone ya mufi. Va ndyangu wa Makhubele va kanetana na ku va muhehliwa a nyikiwa bail. Ina a yi lava a bail, a yi lava va fela dorongweni. Puso na yona yi teka nkarhi, ha ta ku yeni, ha ta ku chegeni, ha ta ku fambeni, mali bile yi ta ku heleni. Xichava xa Jeriko mi ta hi pfuna hi ti-donation vatho va mi swi ta ku ri swa vava mara nandulo u kulukumba ngopfu wa heleta ya xega Mafikeng ene Mafikeng i kule. Pelo ya ka e botlhoko cause le nna so ke la le ngwana le nna so ke tshoga ke a tshoga self gore maybe something will happen ka nna nagana diphatse tsa mmele ntho e utlwisang botlhoko. Kgontse Makhubele u nyamalale hi huku ri 2023 laha ntsumbu wa yena u nga kumeka masiku mambirhi endzhaku ko nyamalala. Vavanuna vambirhi lava nga kumiwa na cellphone ya yena hi vona va nga komba maphorisa eka Xikomboya loyi a nga nganga yo huma eMozambique. Va NPA va tshemba leswaku va ta humelela ka ntengo ku va muhehliwa a voniwa nandzu hi khoto. In relation to this case, you must know that the NPA does not enroll matters unless there's prima facie evidence. Therefore, in this case, there is prima facie evidence, hence we are continuing with prosecution. Afseba erivaleni loko muhehliwa ta nyikiwa bail loko a tlhela ekhoto vhiki leri taka. Hi yise emahlweni mahungu ya Xitsonga ka SABC ku languta hungu leri nga rhanga. Vavanuna vanharhu va baleseriwile va dlawa elokixini ra Mkhuhle Bushbuckridge eMpumalanga. Vambirhi va lovele kwalano loko wun'we a ya lovela exibedhlele. Komiti ya Palamende yi pfumelelane milawu yo fambisa ntshamo wo lavisisa swihehlo swa vukungundwani exiphoriseni xa tiko. Komiti yi simeke ku lavisisa swihehlo leswi nga endliwa hi Khomishinara wa Maphorisa ya KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi. Swirho swa komiti va tlhele va tivisa nxaxamelo wa tin'wana ta timbhoni leti nga ta vitaniwa eka ntshamo. Swin'wana swa swiboho leswi nga fikeleriwa hi komiti swa leswaku Lieutenant General Mkhwanazi ku ta va mbhoni yo sungula. Vumbhoni bya yena hi byona lebyi nga ta andlala ndlela ya leswaku hi mbhoni leyi nga ta landzela. Hi mhaka timhangu to dlayiwa ka lava paluxaka vukungundwani kumbe vubihi, komiti yi teke xiboho xa leswaku yi ta rhanga yi hlela timhangu leti nga humelelaka timbhoni leti va nga ta ti vitana. Komiti yi tlhele yi navelela minkateko eka swirho swa DA Ian Cameron, Lisa Schikkerling na Nicholas Kotsel lava nga hlaseriwa hi nkarhi loyi a va endla swikambelo ePhilip eCape Town. They were attacked by criminals and sustained injuries. So on my behalf and on behalf of the committee, because two of these honorable members serve in this committee, I called Honorable Cameron to express our solidarity and support and also wish them speedy recovery. Kasi hala tlhelo mutivi wa timhaka ta vatirhi Patrick Tiale u sole swinene Mkhwanazi mayelana na mbulavulo wa yena ehenhleni ka minhlangano ya vatirhi. Mkhwanazi u ni mavonelo ya leswaku minhlangano ya vatirhi yi koxa miholo ya le henhla leswi tikiselaka mfumo ku ndlandlamuxa matirhelo ya wona ngopfungopfu exiphoriseni. The regulation of wages is done by the government, not the unions. So we must blame the government for pricing labor out of the market. And it doesn't help to call it paying peanuts and all of that's nonsense. The fact is it's a simple economics 101 price mechanism. If something costs more, people buy less, and that includes labor. There is no exception to that rule. That is an absolute iron law of economics. And if you make labor cost more, the government makes labor cost more, not unions. Komiti simekiwe endzhaku ka swihehlo leswi nga boxiwa hi Mkhwanazi wa leswaku ku ni vukungundwani lebyi humelelaka exiphoriseni lebyi khumbaka vaholobye, xiyenge xa vululami na swikhulu swa maphorisa. Khoto ya le Joni yi twe leswaku un'wana wa vahehliwe ka nandzu wo xanisiwa ka Ndzumulu ya malembe ya 4 u tshama a voniwa nandzu wo kumeka na swidzidziharisi. Khoto yi vile na ntshamo wa xikombelo xa bail xa muhehliwa. Muhehliwa un'wana wa 4 wa vahehliwa mayelana na video leyi nga hangalaka ya Ndzumulu yi karhi yi dzahisiwa swidzahadzahani.
mfumo wu ri muendli wa xikombelo loyi a nga muhehliwa wa vumbirhi wa pfumela ku va a teke swifaniso leswi kombaka xifanyatana ku va xi ya dzahisiwa leswi tshembiwaka ku va swidzidziharisi. Eka xikombelo xakwe xa bail muhehliwa u te a nge kavanyeti ntengo kumbe ku va na khombo eka vanhu, hambiswiritano khoto a yi pfumeli. Applicant before this court, he had a previous conviction of possession of drugs, and what he's facing today is child abuse, which is related also to the drugs. And as a result, the charges that he is facing are of a serious nature, and the court considered that should he be released on bail, he may evade the trial. Manana wa n'wana wa munhu wa malembe na van'wana vambirhi va tshike xikombelo xa vona xa bail. Majistarata u tshemba leswaku muhehliwa wa vumbirhi a nge tshembiwi loko swi ta eka vana. Applicant may be a danger to other children out there, even posing a risk to them. Vahehliwa va khomiwe eNyutle eJoni endzhaku hangalaka ka nkandziyiso wa video eka swiyenge swa mabulo. Vaaka ndhawu va Nyutle va amukele xiboho xo va va aleriwe bail. They need to realize that they need to abstain from things like this, because this is the drug usage is what got them into trouble. He must come to his senses to realize in the future not to do this thing again. Mune wa vahehliwa va ta tama va ha ri exitokisini ku fikela va ya ekhoto nakambe hi Nhlangula. Professor Alex van den Heever wa Yunivhesiti ya Wits u kombele mfumo ku rhangisa emahlweni ku lwa na vukungundwani eka xiyenge xa swa rihanyu. Van den Heever a vulavula eka nhlengeletano yo tsundzuka khale ka xirho xa ndzawulo ya swa rihanyu eGauteng Babita Deokaran. Deokaran u dlawe munhu wa malembe lama nga hundza, naswona ku tshembiwa leswaku a dlawela ku paluxa vukungundwani. Hi 2022 Babita Deokaran loyi a ri mulawurinkulu wo khomela eka ndzawulo ya rihanyu exifundzeninkulu xa Gauteng u yimise ku hakeriwa ka mali yo ringana 850 miliyoni wa tirhandi leyi a yi sorisa eka tikhampani leti a ti endla vukorhokeri exibedhlele xa Tembisa. Professor wa tidyondzo ta vufambisi eWits Alex van der Heever u ri vukungundwana eka xiyenge xa swa rihanyu byi tekela vavabyi vukorhokeri lebyi lavekaka. Muteki wa mahungu Jeff Wicks u tsale buku hi ta ndlela leyi Deokaran a nga dlawa hi yona. Buku yi thyiwe ku The Shadow State, Why Babita Deokaran Had to Die. Eka buku leyi Wicks u boxa ku i va mani va nga xava vadlayi no ku humelele yini hi masiku ya ku hetelela loko a karhi a endla vulavisisi bya vukungundwana eka ndzawulo ya rihanyo. She gets assassinated. What happens the next day? The transactions are approved. They've all of the transactions blocked somehow go forward. Now, is that natural? That's not what you would expect in such a situation. Then you'd expect that because this person, red flag, was in charge of supply chain management within the Gauteng Department of Health, what she had control over is clearly a red flag that puts her life at risk of assassination. It's telling you it's probably related to that she's been assassinated. Special Investigating Unit va karhi ku boxa ndzima eka vukungundwana lebyi nga kona exibedhlele xa Tembisa ni le ka ndzawulo ya rihanyu exifundzeninkulu xa Gauteng. Currently, there are some considerable outcomes that we had out of the investigation. One of it is that we have referred 111 disciplinary referrals regarding the Tembisa Hospital to the Department of Health and to the Tembisa Hospital so that they can take action against the officials that are involved in the whole corruption. Hambileswi vutomi bya Deokaran byi nga tsemiwa byi koma, xivindzi ni ku tinyiketela ka ku lwisana ni vukungundwana no tirhela rixaka u ve na swona ku fikela loko a hundza emisaveni. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar i 17 rand 45 cents, pound 23 rand 58 cents, euro 20 rand 45 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 21 cents.
minkavelo ka GS ya yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,373 hi awunsi, platinum i $1,374 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $67.73 hi mphongolo. Kasi ya lawa ku ri mahungu lama hi mi khomeli mona ka siku ra namuntlha. Khensa swinene vulanguteri bya n'wina, naswona ku ri siku ra mina ro hetisela ro mi tisela mahungu ya Xitsonga. Ndzi rhandza ku lava ku khensa swinene ku va mi ve na mina ku sukusela lembe leri nga hundza ku ta fikela namuntlha. Ri perile.